Primary and JHS I wa Okere ewe man temunom dia de sre to abaye nim ne ankra bibi ka wo mo akoma se wo mo mre school no emwa na wo mo kiremu a eye dukrom kwatese honom no school ba ko pe wo honom a ene Methodist Primary and JHS no na school yi se be baby a ye ebi ni ho baby enkwada be die bi na school da ndi aka wo mo akire kra no se emfie mienu ni na mframa kukudum jampentro do a ebu bode esa be pass so say wa kotogu baby efiri honom say dai no ye yiri sakura enesi honom sa ena kire se wo bia emfi wo mo endi school for no ase se de wi agata ba wi agra we hye wo mo apampem no wo mo sre ba so hanu na ya wi for no we hye wo hanu ntim ya ba school ya ntimi nya kwan ensia de ya ba so no ma na egu hanu nti wo se be mbese be mu bi so I can't say I'm the boy I have more send you for anything baby school Adukrom JHS but your school high and say boy school on a pie why banana poncha baba ni no bus no bro I am not just going to tell my hobon they go so get a banana you for baba no go and I go so a books I had to go a class so ban so my baby and in this street in pesa ban go no my skit na mo toilet but your toilet in say the home the classes a community on ni guntu bana papers na keji funu so ma baba ni egu onu no so ai basa hanu na community ni na ba pra but enyo mi ni bi be no ha no o ma mo ti be schools na yon be ni toilet no so na mo ICT o but on ko de chance na boss no ni na pa on so computer bi on wonti teacher ni be tla dia ye practical sin na she na say ye to be tla dia textbook teachers in kon ni bi on ba be tla dia nti wo ko mo tla dia ko na so to me ti ya say en ko fin ko sia ni textbook nta pesa ban be bo na my textbook ai buti na study na say na mi ye JHS wa ye chance dan ye ICT lab ni na say nsoto ntanse na ni na so tu se soto pe na say nsoto ya egu school da interest na apon nkwa na mo ha no o mo ha no mo che Ghana na ohini a ono wo Akuapem Adukrom quarters we na obere atakra Onua FM 95.1 die nkwara keka nyina ye no kwere no ha na ba akoso no se school feed ni ye nka ho nka fa ye ka ho na ne so computer prepare nka ni ye nya ICT lab na boaye se school no mankasa mani am be hu ye nchance a wo school ni so nyina tutu na wo hwe toilet na ye wo bi nanso kromane die nyina de no eseye nti ne yakoba ne se nkola ne de no so na obi akọ nti sisi nkola na de no so asai nti school no eni fanetani ajana bia sisi a na wo hwe school feeding program ya ebi anka yen na wo hwe computer lab ye ni bibi teacher library ye ni bi school yi so nyina pa sisi teachers ko a kira de no amuni teachers chairs and tables kra amude kira de na wo hwe timamufo kra motoret amoya ise aban ne gu so ye nanso owie ye enti ni amesre ne se ebia NGO bi ebia aban so ebema ne na aboneto na obeso ya ase ana obehwe ye school na maya enye sa ise school ne gu amanfo yi o mama free school ni mu because canteen ni ho sakola be didi a dise okokrom na wakwa akoto aduane na obekwa akohye ma be 1 hour 30 minutes 2 hours obakwa na school ya pon na nkola na sususa wan hwe kwa ka betumi abakola yani na asem no said ye wahene sia no enti aban brai ne beboa na ka fe wo mo